रेक्स भाइले सुनिसक्यो इजी केटा हो इजी 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 प्रपर फाइट हो यार यता 4v4 जित्नै पर्छ यो टपले भेट्यो ओए डोमिनिक आयो त यो मोजी बौलाको हो यार यो ओए कन्ट्रोल कन्ट्रोल हानेकै छौ मेसेज नाइस रेक्स ओए दामी 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 दुईटा नक दामी ओए के भयो त्यहाँ 3v ओए 1v1 3v1 हो ए 1v1 पुगेछ 1v1 हो ओ नाइस अति है केटा हो जित्यो जित्यो ग्रीन हट्स इन द च्याट सबैजनाले आरिजीले अनि त